Kulumak Lishabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Lucas. Kitzaklok shqeil naqish Isabel ta'alang utkikwan hush kulal. Teblirish kabal uteblirichalal que rabin naqshnimal ushtan ki ush kresh mal kakwa utke saok shorkin. Sashkwakshak likutan que kulak chishbanunkil circuncisión rel kulal. Utke rajraj shkebal Zacarías chokshkawa reqaj lishtikwa. Abalan kichakok lishna utkishye. Inka a Juan Bantishkabay. Keshye utre. Ma hun re blakwech alal hokan tashkaba. Toharak keshpatsrel tiko bech riki yetalil charu taraf tishkawain nikulal. Ankish pas kunchen salamche utkish tsiba. A Juan lishkawa. Uchishunlep kesach chor. Akta teon klire ki okwichek che atinak utkish tikep shnimankiru liyos. Kechalk shiu chishunlep irishkabal utzatqeb ishtzulul Judea nasera imang chishunil ail. Chishunlep likiapin kre keshkes achole. Ka anchal rush matan likula alain? Shmanakliruk likakwa kwang krikin. Ratin likakwa